Hello viewers, ngai shan swer ngap diang sungha ifi season part chakani ka channel ha ka kertang ka ba thiang tam uji sukres dong penim. Hakani ka step ngakwa ban ai jing hikai ifi gitu ki ba shat banlet yalap gospel. Ring pet bhai kini ngan hikai ka dei na ka Bible gitu ki ba let yalap gospel shaki. Beriu ki ba let personal evangelism ki ba let ya ka street preaching bat kiwei dia. Anong ifi uji sukres dai ublay am jong yude uba yar ba komsi mumjubu ri re ki ngalak ba uji sukres mumjubu ri na ki senran ya ka e ka baule anong fi umju khap nap je bun ki brim ta da ki tip bale am tu kwa ba ki bri kin wan tang shanga anong fi ki buri ya ki sap bat i talent joki na ki bai bakin tip bakir gin yo banda yalap penan kam orang kata kam unum kerhu blay fi ta kata kam dei do nu jong blay pet yalap gospel nong fi kat kani ka nong ba shlong ka nong ba kani ka Meghalaya ba ka wai hiru ngalap ba kinong trai hiduna kalengkha ka berli pin jang ni ngakwa bani thu ifi ka ei ka bangala i bat niu ngi penan kam ba kumno ban penrai himang ngam dalong bodat ngai shanu kilet gibriu kawai ai bangalong pikir kalong ba atu ki briu ki mat shane em ka jing penem ki yo lat shane em na ka pop nong fi kata ka ba dan kam e compare ki wan shanga ne shanu unrei ki let nem shaka himau blai anta ngi sungu tanat alat banya kring shele ki kunhun niam rei ki briu ki kham yo jing lat lu ye nong fi kan mau ba abo bleu pa ini bangin syakri bangan syarai kilang berat kim dei jungi ki dei jong uji sukres mat let shanu kat bakiman tardau ngai kai ni ngam benut no fingi la le ban ngi kalong successful bat ngam benut ni fi namar pangakwa ban penyar himau blei ngamar wei ngam la bat sngap ba gitu ki balet yalap gospel mak kawai kadai kabaningkong ka point kalong apa pilet yalap gospel kemnau kim dei hilang berat yang fi kidei ki jong blei la da filet with that attitude wa fin penyar ke himau blei hang taun satrai fi mla ate ban trai ngon fi jing ai jong blei pet ngaso thu blei ni saya form ya kanika discipleship group ngon fi i form ya kanika discipleship group namar ba ni penlong senra ni tanam ni so thu te nglet tanga marwai mla ta marwai se fin la ban ayu ya gospel te takadau ni nang penroi ki senran bakitu ki bel aroi kin le yalap gospel lang te umju firu let da kamen sim ban penlong senran ki we kata snap ba ka poi mening let ban penlong senran am ban penlong niam am ban kring situ kan niam jong fi am ban kring situ kan hun jong fi kam dan jingmat tu kring show Jesus Christ ngong fi kata ka de ka do nut ka bau blei un ka khu fi fim dei ban benut la da ki let shen okay mi fim dei ban benut la stang da ki la da ki let sha ka pop kata kalong ka ba ningkong ka ba ar kalong ba tongin ye pet no ka ba ar kalong ba ka badan kam ba ka ba uji sukres tongin ye puli kani ka point ka ba ar tongan ai no shwa ka ba point ka ba ar ka dei yalap ya ka jingkala ka bamut fi le yalap gospel tang ka jing i jong blai fi yalap ya ka ding fna calvary kalong ka ba bae kata dei ban sedang ong fi ka jing syayap jong uji sukres calvary ka jing ni pat mo nakading fna kata kadai ka ba dan kam ka jingat no handrei ka ba kham kongsan ngadong ni shu ka ba buat kini kimdeng ngalong pet kini di ban yalap lang bat kani pet uji sukres ule humno naga gospel markas nga pet nagi biblical principles ba habang pet biblical principles ngai kasaiso dan tentang kibri yalap ya ka theology ngar umsyal ajule to yarap be tigi predestination ki mo ijing tho jong ki brio no ki kelak dia Bible ba simple ka ba Jesus Christ u le tong ini apa kabaning kong ang umno ka gospel markas nang baning kong khat bakat san arpulai arpunyo pet pi Jesus Christ u le ni umno uda angru la pendap ya kaya bat ka hima u blai kalah jan tu fin kala ka bamot bat ngetu ya ka gospel ke baning ngong u Jesus Christ ya lapno tu am to kala ka bamot bat nget ya ka gospel but kala kamu nget ya ka gospel hatu Jesus Christ u i nak tangta kamkut pengen ong fi gua khat ka ba
arpulai hadu arpunyo ko ang kumno tila dan hasinagok jangki ubri ubadan umen sim bamkut barulah perta ura ang ino yangi medan kam ayu batngi me ujisu ban Nazareth melawan khanang ban penjat yangi mayatu eme uai melong ubakut ujong ublai ujisu tiula dumak eu uda ang wat jam me demi no ru na uta umen sim bamkut te da kabaring kertat ya bat da kabaperta da katin bajam ulami no nu barok tigle ngau kendet kat banyak kelip hi parlok ida ang kani ka jing hikai batamai da kabor hukum wat kat ya ki mensim bamkut kiru ki ko ngo ya fi kabar kalau haba pilet yalap gospel fi de ban pendan kam ya ka ikhtiar ban be su no kala ka bomot iba hapri ki habana fly ki pop ya pendan kam ya ka ikhtiar kumba uji sukres upen dan kam ban be su ya fili ong uji su de tang uji su bala ban ne tau de fun jong bleng hau to ngin pet susu syaga gospel umarkas kal nong ka ban riu ka khat ka bakhat ar du khat lai sap ne uji sukres ula sedang ban hikai si ki senran ong fi ula hikai ki ula pha ki ar ngut man ong fi ula pha ar ka ngut bat habakila let no ar ngut kumno pha ban yalap gospel ki wong no ti habakila let no kila ya lap bakin kala kabamut kila be no ru shibun ki sut bat kila pensle da ka umpnyang shibun ki bapang bat kila penkhia aki uji suku kresu kini ru ki lap ya raju beri ka jing kala kabamut nang takila be no iki sut kila penkhia aki beri bapang ru perkia igi beri bapang gidara di umpnyang dong fi hadu fi jadang pendan kam em yang ka ikhtiar kabor dong fi fidan em ru kabor ban be aksud dong fi ta ka jingkeli fi kaba dan kam e menta to ini pet susu syaka gospel markas kal nong syaka gospel syaki kam ki apostol mentang kam pet syaki kam ki apostol pet kal nong kaba pra khat ka basau hadu bapra namar kata kita ya ki bala pensakma kila let kelang kira yalap ya kata kaktien badu Philip ula let hiar syaka shnong Samaria bala yalap ya ukres haki dikipat ba kila syashkor dak wega jingmut ya kita ki ru ki bala kran da Philip aba kila yu asau ba kila yu ya kita ki dak khala ki bala le namar ki men sim bam khut no haba kila perta da kaktin bajam kila mi no na shibun ha ki bala jushang shibun ki bala pang yap siliang bat ki batko la penkia teladan ka jingkeman ka bakra o kata ka shnang fi kadan kambang only fi o Jesus Christ na ka gospel markas kul nang bakhat riu khat nyau ruang kini ki dak kin but ya kita ki banget kini ya be no yiki su kini kran pat de ki bai ki telit fi kini bu ikti kini pen ki bapang kini okya disukres uang kuno uang penyu diang ni kabor ngalawan mensim bahu fi finong kinong plah Judea Jerusalem Samaria pahadu pakut ke persai ika poin kawan menta menong fi haba fialak ya gospel ka de bandan kabor jong mensim bahu lada syalap gospel untuk menong fi lam dan kabor fila yalap ho ya ka ya Jesus Christ bila elap ya jingkala ka bomot nang kiti beri wi osngau kilet pai biang kumju tu men sim baman ki bapen laptop ki khammi ki khamle heru ya jingkala ka bomot ki hamplai kiti ki pop ki khampan be itu men sim baman tu la da bi osngau gospel along biang kumju andai fin pet nang fi ka gospel ka basisha kadega badan baka ikhtiar baka bor pol wang gumnu wang am ngau le ran man plai her gospel namar kalong ka jingpen em ya utau banget namar kalong ka bor sya ka jingpen em wang ya utau banget kumju ru fin pet bau pol wang biang wang bangam shim wan fi da kitin jali jom bang yalap gospel ngam shuman da kitin jali jom Andai ngawan banyalap fi ban penpau ya kata kabor jang uji sukres fi nya be aksud nu ha kertang jang uji sukres ka gospel ba khamdan ba ka deliverance na ka jing be aksud khamdai gospel ba syang ibu uji sukres ule ki senran ki ale fly i le yalap gospel vi le yalap
klambor jangan ong fi kimi od la lut gibri kin wan but ya fi ndre kitu gimin simbaman kin sakot bat kin laptop kumju nomor balai kam penmi tu simbaman kaba aka dai bafin pen baptis sekiru kadan kam ban pen baptis seki hadin bakila fil ada pen kala ka bomot kila mi itu gimin simbaman fi dan kamru ya kani ka ban pen baptis seki hapa om nomor ka tin jong balai ong tau banget kila yalap ya gospel tau banget bat an pen baptis un pen im ka kam ki apostol ar lai pra ko to fin kala ka bomot bat an pen baptis fi wai puai ha ka kertang jong Jesus Christ ban yo map ki pop bat pinyo diang kam bor jong men sim city sinong room wal nang ban riu khat ban riu ru kai thu om tu ba ha ka jing pen baptis la saknar narno yo tu beriu beteman fi dan kam saknar la tap no la penjat no itu met jong pop hadin bikila adap kala ka bomot adap deliverance ni kata jing pen be no iksud pi ban pen baptis ki ni kadai ka New Testament gospel pin si gibri gin la lot gin syakri yo blai no kam kot tang ata pin hap hikai ikiwei kina kitu gi barang dap kha arsin kan ong fi kidan kam ya ka jing psa Jesus Christ ong lam dak hapat fi na ko omba no men sim fi mio pediang ya ki ma benang fi nom mio let ban psot aki ma ki benang pat ka jing khana ka om ka dan jing e per padang ka jing khana men sim ong fi di mentang kata pin hap hikai kitu bakin yai ne ka jing sisa ong fi hap yai ne ka jing sisa bakin san bakiru kin la yalap gospel fi ban penlong senran ki di hang ni ngak keli fi ngong kumnu fin be ksut pat lada ya la di film pat lat lut fi kitu gi bayalap ngono pada film pat lut ya di naki men simbaman gidang dan gi bapan shoy fi ban le pop hidang ngap ha pop le siplet yalap gospel regi men sim aurea gidang tre fi men sim kwa brai men sim pet pornografi men sim bishni men sim pihon ngadang fi gidang te fi kumnu fin let be ksut iki wen kadang kami firu banyo era deliverance begitu gibal ayo era deliverance gibal lat lut nak pop pendan kam no kan yang ngam kwa ban buri ni ndai ngam kwa ban point ni fina scripture ha ak pilat the gospel compare la dau briu wan shajing penem nang bajong pi na lang bajong no no namar baro khadu ngak kemen namar ba umlet shima ki benan tak ni ga ayung nya kwa ban tan ni wei nya kwa ban he iki penhun klam yo jing penem sya ki briu kata kalong foolish ano mentor ki briu kim yo ka jing lat lut yang rengai thu ifi pa ya kanika kumnu ba fin lat yalap gospel no ngom mo da pi kwa ban wan training ru wan ini rap ifi sami no ru dan jing pere kwa ban penlong followers ka jing terang ong ifi nomor ba briu la lat lut ni ki na pop gini men sim ba man kwa ki wei ru kin yo lat lut no ki wei gi ministry ru ki bale akin da roy ngadong fi nduai ba kibri bawan syakin lat lut rai la da ni lat syakri ngadong fi klam lat lut timen simbaman unsa infect say way ngadong fi filat syakri bat bampat lat lut naka lagi men simbaman la do tu dan ka saw sangut kidan yo men sim aurea lagi men sim ko abrai men sim pornography filat praise and worship utu bala lat lut rung ngadong fi unsa long langkum ki pen mo ala ka kanuksa nong fi ala fibu yo tu so ma bapot ha basket support lang gitu te perkat ba ni belai ka jingkala ka mot bat ka deliverance bat ka baptism ka dan kam la fimle e kani nong filit syakri dai gitu ki mensim magi satan fi finum la ban dan bor jing tuai let syakri ha ka kibri ki bala lat lut bat pelat lut iki wai ru nong ha ka kertang jong Jesus Christ nang ta fin sei ka hima jong belai kan ya nang ta fin sei ngadong si syang akran ya kan ni kat kum ka tin jong ka jing si sya de to yero try boleh pet like but share kan ni ka video subscribe but hit to notification button pan ada terang sya gitu ibalat yalap gospel penan kam ni ikhtiar ngong fi ngam benut bafin ban itu fi ki ai ki banga ina tin jong boleh ndrai itu ki bawan syakri bat fi on fi di gimlat men simbaman on kisah lek pop biang kisah efek ai jing syakri jong piru kibun ki pri sunang kinsa sakut kinsa poi sa shawai sa sapur kan gajing laptop ano fi blay shibon yero try say simpat sa nang pet iki video gi bangan pelat